YMCA na asi sahi ani fabagi thorum sida koi annual report asi kai kai tokiba sahi ama first year gi dia mamang sahi gi foundation te da pathok sagale adu first year gi matung da 2025 August gi adu gi matung da ngasi fawwa 2026 ngasi August fawwa akona torak ba thabak thoram mayam do ai ngasi tinbi ba koi gi oza group mayam da khajik thamsage mayam di laigre adubu akoina matam do mangani haiduna maru oiba katang khagalaga ngasi annual report se ai mage dagi thamsage YMCA da ngasi fawba khunai ge narol singda pukning thagat pa amati chapal lambi da thabak thoram kya da matam pumuda mang thang laga mating pangduna lai narol da natna ngasi akoi ge ani suba YMCA gi foundation te numit asida khunai asigi chahi kya dagi akoi kathok lakliba koi ngasi oza guru singda koina koi angam bakharatang ikai khumnajage haiduna YMCA na su pangtok sabani YMCA na November gi 9 2025 da executive meeting ama pamki asigi executive meeting asi phamma matungda akoina wadep kya lepna kya tai ahan bada akoina academic sale ama akoina YMCA na likhanki adugi academic sale gi makhada akoina anirak career counseling ki program pangtok sagale career counseling ki program asida ahan je akoina rongpur da new link road edisile da akoina aduga pangtok sagi high program asida jaguru kya lakpiduna akolaiba naror singbu pukning thogat pamadi guidelines kya piduna karamba akogi magi matriculation amadi HS lor matunda kari maga sanaba kari choose tawga fani ko nena adumba career guidance kya pibi kya tai ani subada asigi mafam asida ta koi manipur gi madam silomi sanjay bam silomi mark se akogi senior career counseling and career counselor ni mark laktuna koi nupi macha amadi nupa macha kya dasu career guidance kya pibi kya tai sibuna makse koina November date 9 2025 da pamkiba executive body gi meeting matunginna koina warep lawkibi matunginna tawkiba program matani makha tarakpo oina YMCA na winter camp ama pangthok sagi asigi winter camp se koi YMCA gi oina ahanba oikibani winter camp ase date 5 6 amadi 7 December da sunai Chandpur da leiba amutoi sangeet vidyalaya da pangthoki haiba numit humni chuppa winter camp asida akoina physical fitness ki training amadi akoina leadership ki training program kya pikhi haitai asigi winter camp asida vedam marina sulaktuna koi YMCA gi chinau singda phaba knowledge kya pikhi haitai dunatana makal gi oja sing koina kauraga koi leiriba entrepreneurs tagi chingba dulaga te oja guru mayam musu koina kauraga koina leadership training ke api ki haitai YMCA gi mage dagi makha tara koina YMCA na YMCA gi program se yamri jamde adu koina akhatnaba akoi program khatang tawse haitai ahanbada koina thongnang youth festival leire ani subadana koigi foundation day video si dum compulsory leire ahum subada koina tawrise ningon chakho gi program se ningon chakho se koina YMCA na dum chahi khuding gi tawri haitai adu mamang chahi da koina jari boda tawki November gi tang kun manga da yam chauna akogi jari bon gi akogi mai ben adu lore ga iche chen kya latuna ningon chakho gi program se yam phasana mai pangthok ki haitai ahum subada akogi YMCA gi advisory group amadi leise adubo akoi mayam chinau mayam amadi advisor mayam tanaraga advisory group asigi maraktagi khangatuna koina chief advisor ama khanki adugi chief advisor do ase akoi tais selection bisini koina nuksiba akoi YMCA hogatpadagi loina na hogatpadagi tan natana akoi YMCA form tawinge mamang dagi akoi ga loina rakwa akoi bukai tawbiru akoi yamba Dr. Raju Kumujambu maku December gi tang 2025 da chief advisor gi from YMCA da hapki makha tarak poina koi Manipuri Autonomous Council yam kanna koina Assam da legiba maitai kunai asigi safeguard oina ba haiduna yam kanna koina demand tawriba asida koi YMCA gi yam achouba role lawri haida koi YMCA na haiba koi Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee gi asi chairman sumamang da election biri mako komasigi rally ama koina itkola gi SILCHAR itkola dagi koi DC office fawba koina rally ama sakia tai masigi rally asida su koina YMCA ya achouba thodang loduna rally ase koi YMCA gi chinau amadi
माइदोन क्या कौदना फजन माइ पाक पांथोकी हाइताय मखा ताबो ओइना YMCA के क्वाइट चाव फेस्टिवल मैम सुम खंगनामनि थोंनांग यूथ फेस्टिवल 2026 असे अखोइना हदक चखिबा जनवरी की तांग कुन मापन दगी फेब्रुआरी की तांग अमा फावबा अखोइना तौखिबनि असि फेस्टिवल असे अफमना लखीपुर खुमंदा तौखिबनि थोंनांग यूथ फेस्टिवल असे अखोइना मेनली ओइना नारोर सिंगदा साना खोनबदा थवा यावनबा अखोइगी बोराक वैली सिदा बैते नारोर सिंग टैलेंट या लई अदुबु प्लेटफॉर्म लेतबनिना मोइसे मांग काबा ngamde asi manipur macha singna handak tasu akoigi mirabai senuna commonwealth da gold lawri ate leiriba akoigi boxer jadumani singna silver medal lawri makhoi da cheliba ido akoi kasar da leiriba borak valley da leiriba assam da leiriba meti mcha da su sing chelise akoi su meti yamani adubu akoina platform leitabagi guidance leitabagi akoi waza guru matik chana leitabagi da bakta akoina mang ka ngamdine akoina platform leibagi waza guru matik chana leibagi makoina adugi field da mang ka ngamni aduna akoigi advisor amadi YMCA gi अखोगी फम पुबीरिबा कांबुसिंगा तानारगा अखोइना थोंनांग यूथ फेस्टिवल च तौगिबनि हाइताय मसिदा अखोइना प्लेटफॉर्म पीदुना अखोइना टैलेंट लेरबा अंगांसिंग नारोल सिंग साना खोनबदा थवा यावरबा मतिक चारबा नारोल सिंगो अखोइना मनापी अमसुंग मखोइबु खंगलगा मखा ताबा फ्यूचर दा मोइ करी तौबा याबदो अखोइना गाइडलाइन पिबि हाइताय हंदक तसु अखोइगी सनपुर गे अखोइगी नाव मखो YMCA यावबा सत्यजित कौरी माक तसु अखोइगी डिस्ट्रिक्ट दा चैंपियन होय मतुंगदा YMCA गे थोंनांग यूथ फेस्टिवल सु चैंपियन होयगी एथलीट दा गोल्ड मेडल लौरिनि माक डिस्ट्रिक्ट की थ्रू दगी इंटर डिस्ट्रिक्ट सु साना हली मे अखोइन तो सुमाइ तौरी हाइताय अखोइ थोंनांग यूथ फेस्टिवल की मेन पार्टम से दो मखा ताबो इना नेक्स्ट पॉइंट सिदी यामदे खतंग मरु होय खतंग खंगत चबने इना फेब्रुआरी के तांग 19 दा अखोइना YMCA के जिरी घाट की यूनिट सेम की जिरी घाट असे बोराक वैली मनुंग दा सॉरी कसार मनुंग दा लेरबसु अखोइ जिरी गा थंगना लेबनिना कसार के अखोइ खुंगंग क्या कसार के अखोइ ओजा सिंग दा खतंग नाथैदुना लौबी हाइताय को जिरी घाट की कांबु सिंग सिदा बेति तारिबा सिंग सिदा मेनली लखीनगर दिगली पखाल आइबा खुनसे असिदा अखोइना YMCA ना संगदुना याना गोरमुनि को अखोइना संगदुना अखोइना सिगा यूनिट अमा सेमखी असिगी यूनिट असि सेमगा लोइना अखोइना मतमदुदा अखोइ यूनिट सेमगे नुमित अदुदा एंटी ड्रग्स कैंपेन जो तौगी हाइताय अखोइ एंटी ड्रग्स कैंपेन से अखोइना YMCA गे यामना अखोइ अरुबा यामना अखोइ एनोइबा कंपलसरी ओइबा कैंपेन हाइताय मसिगी कैंपेन से अखोइना यूनिट सेम खुदिंगे तौरि हाइताय एंटी ड्रग्स कैंपेन से मखा ताबो ओइना 2 March 2026 ता लखीपुर फुलेतोर के बाईपास ता मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड कोऑर्डिनेशन कमिटी के सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन अमा तौजकी आइरिबा सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन असिदसु YMCA ना अचौबा थौदांग लौखि हाइताय मखा ताबो ओइना 12 April के तांग 23 2026 ता YMCA ना फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप अमा तौजकी सुनाई चांदपुर ता अखोइ अमुथोइ संगीत विद्यालय सिदा ओइना फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप तौजकी आइरिबा फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप असिदा सौरांगना अखोइगे मियोय चनी रुमना कोई फ्री दा अखोइना चेकअप तहन की कोई मतमदुदा नमितुदा ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर मेडिसिन के डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर अखोइ मेती दा लेरिबा फाव डॉक्टर क्या कौदुना अखोइना मखोइदा फ्री दा मेडिकल ट्रीटमेंट पी गे ताय मखा ताबो ओइना अखोइगे ट्रोंग लाउबी गे थौदोक्ता अखोइ कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना मिहाक थीना हाटखिबा अखोइगे अंगांग नवा अनि की दमकता अखोइना YMCA ना मफम खुदिंगमक्ता अखोइगे कसादा लेरिबा YMCA यूनिट लेरिबा मफम क्या दा अखोइना कैंडल विजिल तौखि हाइताय मखा ताबो ओइना 11 April की तांग 13 2026 ता YMCA की दोलू रामपुर की यूनिट सेम की बोरखला ब्रांच की मखादा हाइरिबा यूनिट सेम नुमित असिदा अखोइना एंटी ड्रग्स कैंपेन चु तौखि हाइताय मखा ताबो ओइना 19 April दा अखोइना ngasai aina haijaki panjaki bu doke academic CL gi makhada अखोइना career counseling tauki bu ahan buda अखोइना January gi date 14 2026 ta taugi ani subuna अखोइना April gi tang 13 hairiba same asi mafam sita tauki bani makha ta boina moinabon gi unit ama sem ki अखोइना April gi tang 13 ta hairiba moinabon unit asi khoi gi silchar branch ki manung sanna leiba unit ni unit sem numit asida अखोइना anti drugs campaign chu pangthokhi मखा ताबो ओइना April के तांग 19 दा YMCA के अखोइगे हिंगला के यूनिट अमा कोने हिंगला के यूनिट अमा सेम की हाइरिबा यूनिट असि हेलाकांदी ब्रांच की मनुंग चन्ना लेबा यूनिट नि मखा ताबो ओइना असिदा नतना अखोइना YMCA ना असिगे अखोइगे खुनाय असिदा अतिंगमै लेरिबा अखोइगे नाहारोल सिंह अमदि लाइक लाइसुगे लमदा मंगाल फना अखोइगे पास तौरिबा अखोइगे चेचन अखोइगे चिनाव कया दसु अखोइगे माइगेदगी काई खुमनबा उतुना पुनिंग थवटपा थौरम क्या सो अखोइना तौख्याइ ताइ YMCA गी माइगेदगी अरोय बोइना इ थमजगे असिदा नतना अखोइगे सिदे अखोइगे सुमनगी YMCA ना पांथोखिबा थबक थौरम मतनी हाइ ताइको अदो अतै अतोबसु अखोइगे खुनाय सिदा
khunai sida khunai gi akoi gi mete khunai sida mosalak gi akoi case mayam su lai gare da moina koina it khola da nupi ama manipuri nupi ma pharaga akoi mayam sanna samka khiba du to khiba da to adu namak tu so koina YMCA na mang da thoga solve tawraga akoi manipur ta na chaloi mi ai ga president akoi mayam chalaga adu maina mayam lai gare ko case se mayam jam gare adu mayam se palro ding asi gi thoram se loiba na ayro adu samlap na subchanna ai mai ge thumjabdi YMCA na matam punamakta khunai asigi namakta matam punamakta sokhatpai damakta matam punamakta lepi akoi main pandam di narol singbu afaba lambi da puba mai afaba lambi da mai chumna pubiba adune akoi main pandam di ngasai akoi madam na su panbiki narol sing se khara wat lena akoi gi narol akoi gi mete khunai gi narol sing se akoi mete khunai ge civilized ti oiraga serious kara koi ba wat leba asigani aba akoi gi soi se oren ngatang lairaga culture program di loi thalani pik thalani mo narol prong la ni lupi masa di hobo nupa masa di hobo loi pik than gane ba adu ngasi akoi gi sigumba oza guru sigi maru oi ba speech taram dai dati narol sing se amta lai royo adu kaisu nate asigumba serious oi ba narol ama ni sitani akoi gi khunai se mai chumak to se adu ai mai ge di punamak serious oi minaraga serious oi si harau komai su yau si aba khunai ama ikan mirasi si hai ga imang tang se chin jage tagal chhe me am thank you